what's up mga big? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ding ding ding. So, tonight guys, or today, so gabi ngayon dito sa amin, so may challenge na naman kaming gagawin. Orange challenge! Hindi ko rin challenge. Guess who part to face up challenge! Okay guys, so ngayon, iba na naman yung consequence natin. Nung dati ay harina lang yun. Ngayon, ito na naman. Tididing! Uling charcoal. Charcoal. Okay, so guys, Baka naman, uling mo diha. sige, baka naman uling kasi uling yung ginagamit namin dito. Baka stove, baka naman. Stop, baka naman. Gasul. Gastos ginagawa mo. Gasul, baka naman. So guys, let's start now. So watch till the end mga Meke ng shoutout na sagko. So Without further ado, let's start now. First, celebrity. 1, 2, 3. Two, Sudo. 1. Ang answer kay si... Maglibog ko, kinagan mo kay bugas-bugas. Yeah. Ay, nakaunaan ako. Kind of sad. Okay, let's Next. start. In 3, 2, 1. Kung TV! Coach Power. So shoutout na pala sa mga paa dyan. In 3, 2, 1. Ivana O, dugon. Kano League, torture mo ko na. In 3, 2, 1. Jessica So! Tambok tayo! Laro ko yung sanina, oh. Next. Yeah. Next celebrity. In 3, 2, 1. Aliana! Ang gana na naman. Aliana na naman. Tinutugso. Ang Noy, lahi ang sanina. Wala yun. Aliana na naman. Aliana na naman. Aliana na naman. 2, 1. Five. Irwin Yusak. Sikuan si... 3, Natoy. 2, 1. Kailan naman. Angel of Skin. Wala kong inin. Next celebrity in 3, 2, 1. Nitch! 2, 1. So, what kailan ano? Erich Gonzalez. Oh, kalang Erich Gonzalez. Bisaya! Bisaya kang dako. Gihibong ang... 3, 2, 1.
1. Sorry, minum. Daniela Daniela, Dimples Roman. Next game. In 3, 2, 1. Enrique Hill. Drawing egg or play toiling bus. Oh, dako, di ba? Next celebrity in 3, 2, 1. Alex Gonzaga! Okay, next celebrity in 3, 2, 1. Ano yung shapes ano? Vice ganda. Nainag na! Panot! Ikot na yun ko. Ipakita na natin mo dirimantay kung kinsa ang kuan. Kani next, ayun ra kani para ninyo. In 3, 2, 1. Marga! Marga, Andrea Brillante. Yo, mga idol. So, gamay na lang kami uling. Oh! Kamay pa. Ano, maghihurot sa naon. Gusto na sabon. In 3, 2, 1. Lisa! Yay! Very good. Ah! Ah! Next. In 3, 2, So, mauna niyo muna mga. 1. Julia! Hello. Ting ting. In 3, 2, 1. Ang Curtis. Ay, sakto to. Ingon ka sakto ko! Sining man si Ining. So, mao na niya ang mga naong karon. Last na lang na. Hindi pa. Napitagan? Yes! In 3. Alayo na. Ay, glory. Sige, go. Maris Rakal! Hindi ko buglaban. Ako si Mr. Suave. Oy, oy, oy. Ah! In 3, 2, 1. Itong kuhani ko! 1. Diyos ko, Diyos ko. Joshua Garcia. Ikaw lang sa mo. 2, 1. One. So. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Ay, pwede na pala. Bash, ito. bash, bash. Next, in 3, 2, 1. 4. Alex Marasigan! Chanela Salvador. Answer is Sarah Sarah Si Heron. Sarah di na permit, hindi matag-an ng turning, no? In 3, 2, 1. 5. 4. Binoy. 3. Natoy! 2. Natay! In 3, 2, 1. 5. Natoy! Clue, vlogger. 2. Ay, 4. 3. Si Lloyd! Nasakto. Ha? Last 2. Noy, kubote. Next, 3, 2, 1. Ajilay! Yeah. Sa! Koy, koy. Bush bo! In 3, 2, 1. Last na lang na eh.
James Reid. Boom. So that's it, mga Meg! So I hope na na-enjoy mo sa akong vlog karon, no? So mga Meg, don't forget to like and subscribe and share! For more challenge videos, comment down below sa inyo suggestions. Kaya mo nang buhaton. So manami o panghilamos na so karon kay shout out! Shout out, okay. Shout out, Bibi. Shout out. So magkuha na may og 10% karon Mae Fajardo. 10 shout out karon no kay medyo taas ang video. Shout out! Shout out ka di Ikaw natin, Nitch. Shout out ni Kate Muskit. So, shout out sa ni shout out ni Inday Luspad from Riyadh, Saudi Arabia. Shout out ni Mami Uyong ni Tita Joy Bertudazo. Okay. Shout out Albay Pulmones from Italy. Shout out all about Aya. Shout out kang Vine Sera from Alcobar, Saudi Arabia. Shout out Kuya Angelo Tidoy from Tajao, Pinamungajan, Cebu. Okay. Shout out ni Sophie Basibas. Shout out sa Inigo family in Buanoy, Balamban from Joey Inigo. Shout out sa inyo diha no. Slinger ta. So, Thanks for watching mga Meg! I hope na-enjoy mo ani nga among bagong nga vlog. Dali! So, mga ni Permi ang lingaw nila sa balay. So guys, bye-bye!